kutangira eshaha neza Agacencwire ebyo kwezi byaba bitano okwezi no kwakana umwaka ne 2025 Serena Nuwamanya Loyce Gavah nito turabe ntukisi Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo goreka twakiri mtu y'amakuru tuyije nago ombwijwire. Kuru ombwijire ihangwe ryerizoba omnyishengero wa Mbarara City North yahereza abatura b'Ambarara City North abatwire bine cyetengo eco kuhinga embibo zabo yabahereza embibo efuka hamwe n'emihini kubasa kubahwera okuza kuhinga omusizonage etandikire. Ibire necweka zembibo z'ebichori nizo zibatebekanise okugaba constituency Ambarara City North omurumugo gwebembire omunyishenjero Ambarara City North Dr. Robert Rukari. 7 oye Ankole oye Uganda oye Rukari oye Kando bworo aha saha munonga nuzingo cyitwe efuka yebere munonga efuka kandi hanga yateretereje no member of parliament na refuka no minwayo na nembugo zembibo kandi butware mbibe za rukumpereza ngone nganyurwamo abo kubakunda kubyara bicori nabyara kilo 3 ninga nabyara kiri 10 ni hamutanemwe ni nifuka kamperezaho kilo 20 ni hamutanemwe y'ebicori nayombeka envi yanje nagishakara twire naturetera embibo hati yaturetera embibo yo kuhinga ebicori naturetera na n'ebihimba hati yaturetera nefuka benu natwendeza umusizo neji kutandika tukahinga Omurumu gogaba embibo ezi ombahinje gwatangira omusella yakachika narugabe bikona nigakasanyarazi nazime ibintu byabonera hati nabone efuka nabone embibo naza kuhinga ifamile yanje biho Sima mnonga abo kwati doreba yatuyamba mnonga anshoza twabantu makamiji tubire sente ndona twaboneshwa babone mbibo baza kwinga abantu bakirejara baza utsima government ya Museveni efutete rubusingi bakatete anebe byo koze nisima leba tukadi ya kefuka ya kemhini tuza kuhinga tubyare Kananiza abantu abaravyara barengo bavyara omwanya omurungi batakabiteka mpama kandi barabiteke barebe ngo atesi babispacinga kubanga breed etu abahereza nebariho ecori kimwe nikizaho ebyana bina ningashe bicori bina well spacing yabyo tubasa tukubiteka a 40 birari 2 kuya gutaka kwatana munonga kandi umwe osigene imyanya wano bagara obase kubagariramu nangwa nabo muri batekamo ibihimba obase kuteka mu MSND ntimango bicori obase kubyara n'ibihimba kandi byo nabibase kurira hamwe Elizoba ombutongore abatura b'Ambarara City North constituency basharamo no kamya ngo President Yoweri Kaguta Museveni na Dr. Robert Rukari bagalche besimbe awakaruru akayonikija kinkumebere ari na mukaga abebemberamu omurimo gogaba embibo n'ebindi bikwato nibagira ngo omurimo no gogumizamo n'izoba lyanyenkakare aba TV West Nsenyomo Gideon omuri Mbarara.
Tugumza munamakuru gwanyuma ya district ya Kazo okubura mizi okumara obwire buringwa omnyishengera bwa Kazo Jennifer Muhesi aresire aba National Water okubasa kusya abantu ba Kazo obuhereza okukira munonga abo abire bari ombicweka ebiri kuteganisibwa mizi. Abo kushaba kwingi kw'abanyakazo amiza gatwire gari kibono mu murakazo babasa kwija gatungira umubazi bwanyuma yo munyishengero kazi Jennifer Muhesi akwatanise na chairman Katugunda okureta abamizi abarambire myanya eratebwe mamizi omukwezi oko kwakana ariheba kwetebwe butachima bizibu hata mbasika kwenda kuba abantu abizo makagabo omugandi omu district ya Kanungu batongwizeho buhereza bw'amizi marungi omucyanga cyabo no koreka zimwe hantaranta zabo kandi omukorogu gubira ha St Kagwa Primary School omucyare cya Migera. Agombora yitu ya Kirima kanso ya Kirima yewe bigweshe abantu wayo mwebwe guteka tekana Migera mwaze muzimira abantu mununga teka abantu ba Migera kugira ngo tunganizi iyo tujamizi umuntu wa Migera nawe bata uko gushumura Amoni ashoborire nagira ngo omucyare cya Migera hakirimo buhereza bw'amizi niko kushaba government okubwongera mamani kamahanga David ashabire government okuteka amashomero omucyange eki okugato mu government ngo hakuba harume cyetengo cyo kuzabarimo se umugenyi mukuru twari tukushaba kuteka abantu bingi abugo abana kuba kumara P7 batambuze bigere baza Nyakatare batambuze bigere baza Makiro batambuze bigere baza Keita na Kirimo ni mwana wejo ni distance ndingwa yo mwana muto kandi ari kuba mazire P7 kandi image eri design di kusavinga abantu bakwingana 13 ubwa hati omyaka 20 savinga abantu bakwingana kakaga na bitano ombyaro bibiri Nyakabungo na Kajumo basimira agaseta karabaka akasikira jeshi akashashuri cyo cyamani yagamba kandi agaruka yasima na engineer best na timu ya yona abwo muri mukuba kozire okureberera amezi mwesi gwa Ambrose RDC kandi birari umugenyi mukuru asimira abantu abo koza sente za government no buhereza oburumamizi marungi umuntu wegita ahansiona omukira kuzikiro kikuru ky'amezi tutekwa kweteri banja we ask ourselves amezi tuturumutsa kusa tubasa garinda hata amezi ga Kanungu koko norebe Migera yona nebyagana. There is no flowing river in Kanungu that has got water that is blue. Gasha kwa Richard Nahabwe na Hweza Wilfred. Tumuze munamakuru nkomuringo ngo kucendeza okurya hagati y'abantu hamwe n'empundo mucyange cya Bunyoro ekitongore ekitari cya government echa Bulindi Chimpanzee and Community Project bakwatanise n'abajungu okuruga Dutch Green Business okuruga mu Netherlands batongwizeho project yo kuhinga mwani ogu bari kwija kuba nibahereza abantu kwinga ahabwabusha. Omwana ogu niguza kubyarwa ahita kariya hiki 15 omucyaro cyawo wabiguga omuwodi ya Kihucha omurembo rwa Hoima na bwanyuma nibaza okugabira abantu abatwire hihi n'emyanya rimwe mpundu kandi omwana guno twija gukozesa kugabira abantu abakwikara hihi n'ebitera habo kuba tusangire omwana nike kirimo kyonke kitakira kusisibwa ebitera habo kuba ebitera tibikuliya mwana Semahunge nashobora ngo Bunyoro n'empundu ezikurenga 300 kandi emyanya yona eyizabiye nzituramo abantu bakagitahirira bari kuhinga ebyo kurya bitu ngo batunga omwani bakagera sente mbaza kucendeza okutema ebibere bisigiro ekizibwe twasanga kiri kikoto baitu tugenda mu maiso nka BCCP nitusomesa abantu kurora twakeyakane nangaina gati y'abantu nebitera no kurora abantu ba tolerant rundi bagumisirize bitera abo kubali tukubaliza hati mukuru katoto obuhango bona busisira hali byikaragati tyakyali hona arumwa amaju na abantu nemisiri so hati tukwikara nabyo na abantu
It's definitely, it started focused on the habitat of the chimpanzees, but as we're growing and we've already collaborated with 1,000 acres of farmers, over 400 farmers are part of the project already, so now we're expanding into other regions as well. Mkuru wa Dutch Green Business ningashi DGB nagira ngu project eji neza kumaraho sente ziri kuhingura miliyoni 500. So we've been for the last 3 years providing seedlings to farmers as part of a verified carbon project. We do indigenous species, but also crop. And both the cocoa and the coffee were very much in demand, and we are providing them to farmers for their increase in livelihood. Singa kizoka tubagambire oba ku reportinga mu local council tujja kuba ntukonyerangana kandi bitya bano nyonkola nkwatagana nabo esimu bwangu ngira bizemwira kandi bali bantu abakwango gasha kwa Nuwagaba Ambrose Katoto Nuwagaba Ambrose abakuru mu kitongore cya police ya Hanguto babugeneho abukirukwataho abantu bavugi bebyiruka hamwe n'abebembezi kubasa kwana majezi okubo kubasa kwezaho za butandu ahanguto aba babuganiro mu council hall aharika mukuzi Mbarara. Polisi ya Hanguto kugeraho urukiko ru n'ubwa nyuma ya butando kurenga no mucyange cya Rwizi ekikwasira umwanya gwo kubanza mu ihanga ryona kandi abantu 225 nabo bisirwe butando mu cyange cya Rwizi umwako guhuire obuzwe turi kubushanga no kushanga ngo abadriver bakuzahina n'abashaza kwa buri moto kezo tubakuteza information ito turi bamarika mutsa kubya amatorote munankaire no za kweza sinto mu traffic lazima ntugenda information so aha no turi kwetera buri umwe ngwi wabo ryo mu motoka because ni nshaka kugambira abantu nti driver yaba ine excess y'abantu abatakukizwa mu motoka ukashangana kwatashinye ngo binaze mu traffic ngo arabeho nabari nko wagura magaraganya. Urukiko rukurirwa rukora ngo mwezi wa director wa polisi ya Hanguto wakanyabwanya ACP Norman Musinga kandi ababorekero kutina ahabwe muvugire mibi y'aba boda boda abavugi ba Sino Truck hamwe n'aba Wish abisira abantu bengi kama ni shawangu abakwate mwe gariche ndemu bara bibi nibiswaza na ndioreka ruyere ngo harubuzu bw'amani ibina ntakabwama mkatekateka munyoni nsheka no way nibiswaza no copy ensimu mujita Uganda kabere ya level ya mani hatu ya munkebe ibintu nkebi okupakira abantu kabatama umiso shuware urya wena buzima urye kitaro urye chamani no mamu no yebembera industry yo tinkore ndiyo komero kujya boda boda ni mu kizubu basi ni mu kizubu buri umwe n'ikizubu naba kutambuze bigera muhanda abantu abasingiye kufa naba pichipichi nabibigere nowe bigera muhanda nawe n'ikizubu arya muhanda sinzire ayinetse somatu takumanye bigendo misho tubakutomerashi bajumirire n'abavugi ba taxi bari kupakira abantu kushangana bapakire bitoke rero bahika hari za roadblocks bakahereza abasurukare babe bituga ntiri naho si traffic wa Kampala aho misho ga police kandi nzomuka bantu mpa moto on babi basha ban but umisho amhero na yesha ninye nabandi se amhero na yesha ngandi ya steering ntashinya kuza kuvuga Romania driver is asa tumwina shoni waje waikanga china kweli musiba uryo stamina nkije no jide tanka mustamire ho tayi tanka uina abantu batanenye kweli waikanga nurubata bureke so from tomorrow tumutwanza gisigura n'umuntu mu misho yo murakwata itiriwe akabiri ngo akashe uzoze mu cyumba cy'u Rwanda. Ripoti yashozibwe polisi umwaka guhuire nereka ngo mucyange cya Rwizi cyonka habire mu rutando z'urukwingana 3 na mushanju eziferire mu abantu 225 kandi okuchondoza nukoreka ngo abinja hari abafire babiri bari bashabaza bari kutambura ha boda boda abavugi ba boda boda nabari kutambuze bigere kandi ubutando nyingene zireto kuvugise kimama umugandi omukutongoze cyombeko cya science ahari masheruka garuzi abantu basimira government abo kwinegeze by'ubwegese mu district ya Shema kandi kikoze rubanyuma yo kutunga umuganda muhango ogwabahirwa umuzi wa president Jessica Rupo kandi cyane kija kweza billioni 2 iguraho to make a breaking of this administration block and science really twashemerwa munonga the work which was being done by the fundraising committee, and we do appreciate
twatandika kutera umusingi wo gukana Nsima district ebembirwe Madam Evelyn Kenyangi KDO na Diocese Education Secretary weitu Reverend Bernard Mushabe na board yone kwatanise na PTA na head teacher weitu Madam Mario Nashaba abashomesa bona nabana kureba ngo twatera umusingi wo kubanza kwigure kizimbeki bwanyuma ya government okuhinguza okuhagira amashomero ga science mukuru w'ishomereri ayori kirengwe cyombe kweki cyaba cyahwire nikije kubayamba munonga okutera umusingi ahabwe kizimbe nyamurungi alupo science administration block itwe n'ekintu cyangwa munonga ahakuba ntumanya ngo ekirote cyaba cyashikirire okushoma kwa science nikuza kweyongera okushomesa abana omuzimbe ebyo murembe nkisha kutuhereza amani kirigirira fundraising yakozirwaha abantu bebembirwe all the students kandi hamwe nabana batwire mikono mwe n'umurumo uguguru kurebwa gwatandika yitwe twayiguraho umutongore ishomero y'amashero kagaro secondary school no mu mashomero ga government agarukushomesa bishibonka ndaiden bataringa ya hamwe na Sheikh Abdul Latif mwebare abanyamakuru bitu reka tumureho tuyijene cweka icya kabiri agarukurataho mukuru w'ekanisa ya Uganda ayahanangirize government okongera obuhereza ombantu Kamgashabeka nugo mazina ganje kandi ni ntwaro kusima abahurikiriza ba TV West kandi na munonga abakina abana abacyaro kushoma nikirongi twashikumu kwakana kandi tameriyo neza kuhendera konka nikirongi wana otekatekera tamwe kuza kwija eya kabiri yonko muziye kandi nko murebe ni ntwaro mugisho gukumanyisa ngo tanduko bike school fees yawe bicerkare kandi nikirongi watekatekera school fees yo mwana wawe kugira ngo yana ahumurka kare kandi umwana umutwaro mbwire kandi umuto mwishomero iryo kubasa kandi ishomero iryo shimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry, with Kazira Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily, or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your duas be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Abanyamukago muri kubagana cyo kunywa cya Red Star Wine. Red Star Wine ni ya mukuru wawe, ibona bana bawe. Iboneka ya wachiguro. Red Star Wine.
that lasts. Nekuroba Silgard Investment Limited. Kadi neshango maduka kuona omwihanga. Tena tukusanjini. Nkaga na mkaga. Notina adal ni 5. Medical University yonka obyokutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyingi. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 36 36 36. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe na gandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera inamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Aibene nze musajja wo Stewart Kalisa director Mpenkoni Drink ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazalibwa g'emyaka 7 amalungi nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bera n'ekyo kunywa kyaffe ekya Mpenkoni Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenkoni Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kye twekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka. Mpenkoni
tuzi necyo kunywa kirungi ntabwo ecyo nindebeka ngo nakikozesa buri izoba n'ubu nkuba mu ofisi nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abika yanjye ntibakimanya ngo kituzi n'ikintu kitashimiye kuba nco buri mukayitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babana baza kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga Igabu enyambere munonga nempigira je sente zanje tweguza yoroni business yitu mbene ntuga abantu mwena okuza mukabika ni igabu sako kagarama branch ekusara sente wano banking aho na wano yihaho amagoba gayo tumahango munonga mbene ntuga abantu mwena okuza mukabika na igabu mukeguza roni mukakutungura business zanyu Igarabu weju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga buheju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanje munana mukaga noti 13 noti 2 tugumizamu n'amakuru abarokore nibetombetera abarukubakwatirana omunshonga zo mweshongo zilevi bari kugira ngo natekatekwaho okuba yahonjera omwana mu district ya Kitagwenda ngo nibagira ngo nawe akabari pastor mugenzi wabo ababahire okwetombwita kwabo babiri bari mu rukiko rutebekanisi warukurenkereza y'abarokora mu district egi orwetabirwa mu ba pastor b'amakanisa gona n'orukurra akakiko akarukugita amadino mu cyange cya Rwenzori B okali kikaraga mu tabira ikigo mu zibindi so ibinyo ni manyi ngabura kumanya kandi komora ko ko kuri nza kugira ngo bahabure ko hino waleso ndari kumita awedini Reva kakwatwe sandibere nyumaho hamwe n'abandi bana bwa nyuma yo kutekatekwa kuhita umwana w'imyaka 4 Reva ndinde gospel singer abiri na abiri shungu so abiri na abiri na aide prudence ya gospel singer wadi gospel singer abiri na abiri shungu buri muntu wenda kuteretse shungu shikumanyisa ngo yabachi umurokore n'umuntu yakubikireza umubatizo ko mbizi abantu bagira ngo impapuro tuzikoreke kanisa irevi yabiri naherezamo bitu bacondoroze bagironda yabura ato mutogo byaje kukwatwa abantu bona bamusheka barokora abantu mwerevi mu manya kabarokora kumanya revi kwabira byo murokora kanisa wabayitso Reva marakutunga ogunama nyonko mweshongozi mukuru kando wabirene shongore byeshongore byedini ubwo hatachukumirwa mu chome umugandi His Grace Dr. Steven Kazimba Mugaru orumukuru w'ekanisa ya Uganda ayihanangiriza government okongera kusya abaturo buherezo burumbi by'amagaramu n'ebyo bwegese kandi byabagambira rwabirarya hamukorwa kutongoza Uganda Christian University Kaganda University College erukushango mu town council ya Kisinga mu district ya Kasese. Also call upon the government to extend more services to this community, ensuring that people have access to quality health care and education. Let us work together to uplift this region and create better opportunities for all. Kasese district local government is the withdrawal of medical staff. As over the 2 years withdrawn, most of the secondary staff to Kaganda Hospital and other nurse and health facilities. Only a few nurses seconded by government are seen and could be transferred any time from now. Let us be intentional in empowering both boys and girls with the knowledge and the values that will strengthen the institution of marriage and family life, which are the foundation of a stable society.
Mande Bwambare uri umuyobozi mukuru w'entebe ya katano wa district ya Kasese nagira ngo bamazire kuhandikira government ngo egaruza abashomesa hamwe n'abashaho. So we have put a request so that we continue paying the staff, continue seconding the staff from Kasese district local government. We second them these facilities. I appeal to the young professionals who train in these institutions to know that real learning starts at graduation. My beloved graduates, the Archbishop has already talked about it. Learning starts at graduation. Therefore, be long life learners. Be willing to admit what you do not know and learn from those who have the experience, even if they have less qualification than you. Gasha kwa na twine hamwe na Gilbert Muhanguzi. Muzamu n'amakuru abebembezo mu district Isingiro bashabire ngo district ibase kuhebwa koti erukurira imishangwe mahango hamwe no kugaruzibwa koti z'amagombora habwe imishango emice. Ebi abebembezi babagambiro babiri nubavuganaho muramuzi wa kote nkuru Joyce Kavuma ubwabire natonguza okuhura no kushara imishangwe mahango omu district y'Isingiro kandi ikintu kija kumarebero 30. Tino session eri kuza kutwara cases ninge mishango 80 na twajigura herizoba niyo ko kwezi kwisebiro 30. Omu meeting yitwabe turumu twine kizibu cyo kugamba nguti hariho staff ndibaje aba officer ya DPP shanga hariho prosecutor alyomwe ekyo cyo ni affecting amunonge mishango shanga yamara obwire bwinji emishango nyingi ne twito nko mu judicial ntureba ngo mishango niba kumaziraho obwire bwinji yagurenza emyaka 2 bataka gushaziremo. Hono mu rukiko rucishanirwa nkoti y'Isingiro no muhorerezo mu government ekiresuro mu ijoro gwembo home ando mu high court yambara ntshanga ntine mishango nyingi eri kusiga emishango 18 yone kurenza emishango emyaka 2 nyingi neruga Isingiro so ngwe twareta session na ekituza kukora ntuza following up na office ya DPP kureka guhino muntu obayongero state atono ndijo kuyambaji kuyambogorho president state atone Peter Rubalema okwataka basako zo mu high court akagaruka akazo mu chief akazo mu G1 no shange mishango y'abantu batatunga justice babo. Delivering justice is not about what I do in court, even outside court. That's why all of us are in together. It's a chain. So we all have to ensure that we play our roles, that the people we serve get quality justice. It's not about coming to court and we dismiss the cases, but coming to court and we hear the cases and ensure that justice is served. Gasha kwa Ruth Nuwamanya. Bale Ruthi tugumiza muna makuru abikiriza omuru Kristo bashabwa obutosha okwesiga mukama bakamukwase byabo byona baba nibenda okuhungura obukama bwo mu iguru okushaboku kwahebwa yo Bishop Muwanga Edward Archbishop wa Southwestern Uganda Field abwenkiriza ya 7th day obi abakuriro kushaba okokusima okweka yomugenzi Felix Basime owabireho munyamakuru w'urupapuro rwa Daily Monitor owafiro mbwiro bwa COVID 2018 kwa mukaga 2021 ariko burura kushaboku Bishop Edward Muwanga najiranga abantu besigire ibintu byensi bayebwa muhande wabahanjeri mukama yadara harubaju rwawe ari umukureba abantu bombekire oreba nkenju erimwe bishengenga nka 50 sitting room no terera mu cyajo necyajo mpira gonga kambagambire ogo muntu nimba bazarwa ngaka no shanga omunshi yone yakire osendeze na mane ainemu futi mukaga age byo bitanda bito ikitanda cyawo cy'urukomo ejo nico kibansha cyawo ntwari kwetoreraho ebyasigara nebyabandi Chomhendo Anita ifakazi mugenzi Felix yasigire hamwe n'amafuza 5 batugambira abwiki batebekana sokushaba ko kusimoko ekitumire nagira ngo hati nsime nkarwaro ku 12 nabanza naye karakasa mungu tindaze mwirwaje
abo kubali kantama mabundi abendirimo noreba nito turi abantu umbiri niguheza gwanga naje nti nabagiye bakagira bata bakafa nakasiba konka bakantwara ntakigwendeza mboga oguhona nagira ngo abukwe kwa Saruhanga nikimwe habintebe marabizo mu mbereji oba mwena mwaragara mukandugamu niwe ndazagumana Ruhanga wanje abo kuba burobwire nebyakurasireho ni Ruhanga wanje abajungu nibagira ngo omurujungu nibagira ngo with God all things are possible. Ahi Ruhangari tine ekiri kugira ki konka atari Ruhanga tine kiri kubasika ngenu akatomugisha yatugarurira munyanya zogu baramuna bo mugenzi Felix hamwe n'abana be ine bamugambaho kandi basima abantu aba bakwasize omumbereji kandi hamwe n'aba bakwasa kusima ko yizoba ngiyokwe nintoba kanyeta yangira ati kahi ahashayo kufa yangira ati nyenda kugambira ebigambo ebi ndiyo nindiko mu nsomu nani nyenda abana aba batarababusha kandi n'ebintu byabo bagume nabyo naza kumukansoringa yayanga ati yo ndiyo nifarika kunteganisa ntakaheze kugambira binkwenda kugamba akangambira turebana nyenda kubasima mwe n'abatwara akire na something kusima mukama on behalf of our family shija anyway so mukama bampero mugisha omugenzi Felix basime bandeba akaziuke biri 17 kwa mukaga 2021 kandi akasigefa akazemwe n'abana batano aha TV West Susan Chelsea bere twazagaruka tumureho nitugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike yona akasente kensheko tina events nibashangwa achombeko echa Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City okumanya bikira hotera noti mushaje mukaga hatano nitano chenga namwenda ananina tina events nito twenko muri burengero rwizoba abino buhereza bwo murembe nitwakira omuri rwa umwanya gwo bugwaje no buteka Mbarara City hati twigwiraho conference hall yonti n'abayiguru inibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwampara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mtindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mtindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 358 nshanje na mukaga na munana ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeri no bunuzi bwayo